الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifung Allah subhanahu wa ta'ala. Emelo di ala siperingarang rilanna yewe katubay yanaritu ayatna fung Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 196. Kedai fung Allah subhanahu wa ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pada pasukui hajimu makoto panaritu umrahmu. Nasabak fong Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe ayae natampu iri tujunna pakkasiyang haji. Sitina aja rirampe nasabaye wetwe pada turun ni pamekkai jamaah haji. Boleh pasilin nerengi pakkasiyang haji rita nama rajai. Umuare na tarima madece ngifong Allah subhanahu wa ta'ala. Umuare yero haji hajinna mancaji haji mabrur. Makoto panaritu tiada lupai di umuare pada nalumwangi fong Allah subhanahu wa ta'ala pasilin nerengi ye pakasiyange ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Kaum muslimin jamaah Jumat wa umuare remasih fong Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe ayae maka dia fong Allah Ta'ala pasukku yero haji makoto pa umrai nasaba fong Allah subhanahu wa ta'ala. Dia itu nak dia fong Allah Ta'ala pasukku hajimu nasaba rupa tawe. Pasukku hajimu supaya naisak ko tawe maka dia boleh no haji. Pasukku hajimu supaya napakaraja ko tawe, nahormati ko tawe. Pasukku hajimu sarekwam mengitu dadiolo ko nareko engka acara. Pasukku hajimu memuare terangkat derajat sosial di tengah-tengah masyarakat. Tenya yarona subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nak kada Allah Ta'ala pasukku hajimu sarekwam mengi pada nak perlu aku tawe dan hal-hal yang lain. Neki maka dia Allah Ta'ala lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak tacapa iri tujunna yewe appalanna haji. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur. Naya haji mabrur. Laisa lahu jazaun de gagamul lempalai. Laisa lahu jazaa'un de gaga pawalena illal jannah sangadinna suruga. Jadi ia tu to boleh haji direken ni tulis suruga. Neki dia pernah mati. Dia masih berada di muka bumi ini. Si tongat-tonganna menenge pura na pigo iro hajina dan dia termasuk mendapatkan haji mabrur. Majapu naruntu ipawala na yan naritu natamay suruga na pong Allah subhanahu wa ta'ala pada narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alitutu yewe pelihara amalan atau pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu. Nasabah sininda yewe umat selenge pada napu mina sama nengi menrek rita nama rajai pasilin nereng yewe ibadah haji.
Maka tiang mapada pungedui. Mata je mata tongit tanah. Turun kemudian namanya gilirannya nasalai wanwanna, nasalai kampunna, nasalai keluargana. Napa nadingi mana yoro sininna takkoi papole yoro rokonna haji makkuto panaritu sininna sarak-sarakna. Rugi narekko dia natamai suruga nasaba iyewe pakkasiyang. Dia akan rugi kalau dia tidak masuk surga dan Allah berikan surga untuknya dari haji yang dia telah laksanakan. Nekia godaan syaitan begitu kuat. Dan siapa yang tidak senang narek kuna pakaraja kita we. Siapa yang tidak senang narek kuna hormati kita we. Siapa yang tidak senang kalau kemudian kita mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nek kia kutoni romun rasulangenna. Sebab di antara kita ini melaksanakan ibadah dan yang metokat tanah nasabab Allah Subhanahu wa taala. Ia mesti pada ceng. Nasabab Allah Subhanahu wa taala di season na melot tarima ia tu pakkasiwiata sangadina makkalipu ia niata nasabab Allah taala mi bawa. Sempurna niat itu karena Allah seutuhnya. Dek gaga maka na mapakka cedek dek. Dia na wedding, dia na terima from Allah Subhanahu wa taala, maka dia from Allah taala wa ma umiru. Dek pada ya perintangi illa sangadinna liya'budullah. Surah masumpah lor from Allah taala mukhlisina lahuddin. Madece batena mapassi mata-mata lori fong Allah Ta'ala pigo isinin na yewe agamanya. Maka dia fong Allah Ta'ala relena hadis kudusiye ana agna syuraka'i anis syirk. Iya nasa fong Allah Ta'ala dega gawa perluang. Saya tidak butuh. Ana agna syuraka'i anis syirk. Maka da kanewa silong yarotawe na pigo inasaba iya nasaba juga selain daripada saya, dia nak perluang yang Allah Ta'ala pakkasiwian model yang seperti man amila amalan, narit ko ang kato pigo sedia amal. Asyraka fihi ma'iya ghairi, mapakai niya na. Dia menyekutukan Allah, menyekutukan saya nasab Allah Ta'ala dengan selainku. Nakatay fong Allah Ta'ala, nakatay to rampi-rampi na rupa tawi. Pujian manusia, ria, melodiase. Puji Ali taraktuhu wa syirka. Nasib Allah Ta'ala usalai si bawa iro apad duangan agan dan niakan usalai. Kaum muslimin jamaah Jumat Umar remasai fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Ali ia malade makasola. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum. Na iya kami nang wakita orang yang lori ko tumenang asyirkul asgaru. Apa duanga baicu. Pada makanya sahabat na Nabi ta, ya Rasulullah surona fong Allah Ta'ala masyirkul asgar. Aga na diaseng apa duanga baicu. Maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ar-riya puji alih. Hajat ta capai. Sedangkan ia tu sampajangi pigoe narik kalau kita lakukan nasabak kepada melo diaseng maka depas sempajat tede iya maka kemudian dia terima from Allah Ta'ala bahkan kita termasuk orang yang celaka maka dia from Allah Ta'ala fawailul lil musallin acilakan na runtuk tomas sempajangi alladzina hum an salatihim sahun ya naritu tatakkalupai poleri sempajanna alladzina hum yura'un. Yang hari itu makotopa, yang hari itu tahu puji alih. Melakukan sesuatu karena riya. Ritujunna pasti dekat. Kedai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sinin na to matapu. Ajak lalu musulang-sulangi iya tu pasti dekamu nasabak puji rampi. Maka dia pura tu reyanu. Purtu reyanu, yakni tu gara-gara ya na tuju yanu dan sebagainya. Na puji rampe-rampe Pak Berena. Wal adha na pediri wi atinna to kasia-sia. Na rengin eke na pediri atinna.
dengan ucapannya atau perbuatannya. Mak bere nek kia dengan cara yang tidak baik. Kalladzi yunfiku ria'an nas. Pada toni tau masih dekai akad tanah supaya naita tahu puji alih. Masih sepak kesiwiat tak nareko sepenuhnya tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya di hadis. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Na iya to kami na pamulangnya diancur rilalanna neraka resurimun rinna kang Allah Subhanahu wa taala. Rajulun ustushhid. Ya naritu urane matewe dia musurenge, mati syahid. Lalu kemudian maka dia kang Allah Subhanahu wa taala di kursi, maka dia kang Allah Subhanahu wa taala fa'arrafaha ni'amaha, atau maka dia nabita nafitangi iro apalan na amalan. Fa'arafaha nisma nasabak pura na napigoy. Betul-betul dia meninggal di medan perang. Maka dia nifang Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha agame pura mufigo." Maka dia ni qataltu fika hatta stushhidtu. Mamusu kapwa gangka mateku. Meninggal di medan perang. Maka dia nifang Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta ma belliku." Innama qatalta liyuqala jari. Ya tommi tu mamusu ko mace ko mamusu melo mo yaseng to mataru. Fakadakil. Na ya toro muruntu nasak ko tawe to mataru rilino. Fa umira bih. Ya perintan ni fasuhiba ala wajhihi. Igateng ngirupan na ya serenrengan ni hatta ulqiya finnar. Gangkan na ya dimpurang iralan neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Kesedi urane tuntu pat disengen apa-apa guruang pat disengen. Wa qara'al Qur'an matinulu baca Al-Qur'an. Farafaha ni'amahu. Ipitan ni makadeng kehe. Ke apalan na sininna amalak madecemu. Farafaha nisse. Maka ni fa Allah Ta'ala, "Fama amilta fiha?" Agam memang pura mifigau. Maka dia itu ta'allamtu fikal Qur'an wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Matuntu kapa disengepuan apa wapa guruangi wa qara'tu fiha al-Qur'an. Makko pa naritu matinulu ka mangaji nasaba idi mi wakat tepuan. Kadifang Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta ma balliku. Innama ta'allamtal ilma wa 'allamahu. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari." Ya tommi tu akatamu maguru mapaguru nanniya mangaji melo moyasa makkadato macah alim. Topan rita ulama, kamu ingin mendapatkan gelar itu. Ingin dikatakan sebagai ustadz, alim, syekh, gurutta, panrita dan sebagainya, dan kamu mendapatkan gelar itu. Melo mo yasa maka na makasi baca Quran na makasi tajwid na magallo lagu-lagunna yaro akatamu wakadakil muruntu irilino nasak ko to maca nasak ko to matinulu baca Quran. Nek maka di Allah Taala pabalik ko yamiro akatam. Summa umira bi na perintah ni Allah Taala fasuhiba ala wajhihi gatengi rupanna yasren rengangi hatta ulqiya finnar. Gangkan na ya dimpurang itama rila neraka pacalan ng Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi. Ya naritu engka se ditau isagenang idalle na polir ng Allah Subhanahu wa taala. Wa utiya ala min asnafil mali kullihi. Sininna rupa-rupan na yoro asugirang yang kemana yoring. Kemana rupa-rupan na waramparan na. Fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha. Ipitangi makada iwe apalamu naiseng. Makada ni Allah Ta'ala, "Madza amilta?" Agamema pura mu figau. Makada ni iwe ma taraktu fi sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Puang. Dia gaganang keutetang se di lalemuah.
Nareko mu puji masih dekat ki relalenna sangadinna pasti masih dekat. Kadai hong Allah Subhanahu wa taala kadzabta ma belliko. Innama fa'alta ya tommi tumu figoi nasaba melo koya seng jawa to makacua. Fakad qil muruntuk ni nasatongan no tawerilino to makacua. Orang yang dermawan. Fa umira bihi ya perentan pasuhiba ala wajhihi geteng rupanna ya serenrengang hatta ulqiya finnar gangkanna ya dimperangi rila neraka pacalan ng Allah Subhanahu wa taala makunye yang tadinya ipali susipemeng pahala haji itu adalah surga ni kiweding nasilli ng Allah Subhanahu wa taala mencaji pacalang rila neraka ng Allah Subhanahu wa taala kali tutuki. Berhati-hatilah tentang haji ini. Dena perlu makada harus nobi kita haji tidak perlu naik ko nobi ki memang haji memang metok. Dena perlu ipucai makada dena uki haji di undangannya. Dena perlu ipucai makada dena nobi ki haji tahu nasaba magai pong Allah Taala misengi pada cengi winyata pada cengi akatata. Dena perlu ibu cai nareko dena putu dat diolo kita na mau haji moki. Tidak perlu itu sebab haji ini bukan untuk menaikkan strata atau kedudukan sosial. Tapi untuk kemudian engka pawalena pong Allah Taala inaritu surga pamasina pong Allah Subhanahu wa taala aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat wa mawarir masayfun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Maka dia tu sininna malae tagattung ipole kunyana. Dan nia ya tommi diruntuke tergantung si pada si bawa niata. Agi diniakan ya tommi ro diruntu. Taniakan ima decenge teruntu ide cenner sesena pong Allah Subhanahu wa taala. Yaitu haji matan riapalanna aja irtartaki. Jangan kemudian sia-siakan. Hindari segala hal yang bisa menggugurkan amal. Alitutui ro amalata. Baik itu adalah ucapan ataupun perbuatan. Dena perlu ipakai ro pakewe untuk kemudian orang neseki makada haji. Sebab mega tu makukoy. Ya, ada prosesi-prosesi yewe anu makka cueri agama ini kia denengka narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya prosesi itu mapatopo di tanah Marajai. Anu de gaga selena. De gaga nang kana pigo Nabi sallallahu alaihi wasallam de to nang kana perintangi. Nareko makka daki si pada sarjanewe pekko ge iro sarjane anu dimunri. Kalau kita kiaskan dalam usul fikih namanya kias ma'al farik. Adalah persamaan yang rusak. Pekko ge iro haji makka cuiri anu dimunri. Padahal iro haji anu madiolo sarjana ini adalah prosesi yang datang di belakangan. Lalu kemudian niga memang memetom bisa ngi makka dia sempurna sokui matan renilena dalam haji ni kan missing. Dan ia mesti kemudian kita sadari nasabak seisa iro narekko ipotopo kini terutama iro haji makun reye. Ipotopo kini cipo-cipo na yena romatu na laku-laku melo na pigo na rekko lisui. Tadinya dia berangkat haji dengan keadaan tertutup oratnya lisu ni matu. Lalu kemudian terbuka auratnya colon nilon, kelihatan lehernya. Hanya untuk memakna pakai pakaian untuk kemudian dikatakan haji. Ini harus kita ketahui ya perenggarangi. Nasabah dena syid diarega dua warekada makada narekko demu pakai mu turun di kampungnya ajak mulisu di kampungnya. Ini banyak kita dapatkan orang-orang yang kemudian sudah mengenal naisengi perintah pong Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian sare-are oreka ada makadoy na biya bawa midoy na Europe pole ritana marajay kasaba lisu ritana
Ri kampung ni dek gaga tandar-tandaran nama kedepure haji. Dari segi pakaian, padahal iro haji adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari komelo ki mapitangin lori rupa tawe makada haji kahe dengan pakaian, dengan gelar dan sebagainya. Kotoni ro wetwe de patoletu ibolata na marutum maneng na lenyek maneng iro apalan na haji tar sesena pang Allah Subhanahu wa taala. Sapuri pala ki dega ga makke guna iro waram parata ipad depunga mata tongitana mata aja ki mata tongitana takkoe di penedingi di sana menjalankan rukun dan syarat-syaratnya dengan sangat letih matakko ki masih sia manangi nasabak magai iro disapai rio na rupa tawe padahal iro rupa tawe tanya ale nampale isinin na pakasweta kaum muslimin jamaah Jumat umare remasai pang Allah Subhanahu wa taala memuare pada nalumong ifong Allah Ta'ala pigo amalak madecenge nenia memuare si mata dijagayu yewe amala tak memuare sidup pakai mati resuri munrina pang Allah Subhanahu wa taala apalanna Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin